akushona kumenze lutho umuntu odumisayo nomuntu okuthandazayo othi bethandaza leyo ncike lamazwana athi bedumisa amaculo lamazwana ngeke kumenze lutho yabona umuntu odumisayo nomuntu okuthandazayo ekhuleka izwi edumisa izwi uma ufuyamchanza umuntu okuthandaza nodumisayo izwi ufana nekati lasemafama ebhulwa uma ushaya bese ulifaka esakeni bese uvala ngocingo uvale bese ulithatha uphose emfuleni life isinqa uthi lifile ikati kuyothi ngo5 ekseni uzinto ehwa isicaba uzwe into ehwa isicaba kanti uNkulunkulu wemvelo utheme libona ikati limpanda phezu kwamanzi uNkulunkulu wemvelo wathumela amandla akhe iforce yamanzi yaqaqa ucingo yajijela ikati eceleni asuka ikati ahamba lihogela ukuthi nake ekhaya la ngafa khona ngashaywa khona noma selike emanzini kodwa uNkulunkulu mangavumi nekati alithi isikhathi ngasha umuntu odumisa kunjalo nomuntu othandaza noma ngamshaya umshiye uthi ufile noma ngamshiya ogwadule noma ngamnquma uthi akasasudumisa umnqume uthi akasashumayela umnqume uthi akasazuba bikho ekomithini ngeke isiqume ekuthandazeni hayi bakumisa uzozonke inkonzo kebanise kameni nami ngithi ubani ofana nawe awusanibonani bakithi angivele ngimiyeke ishumayela mina kodwa ngimemeza ngithi umuntu othandaza noma ngamvala ngapha uvuka ngapha umuntu omthandaza aqedwa umuntu omthandaza kaphela amandla umuntu omthandaza wanda ngisho gwadule umuntu omthandaza kafi nesikhathi ngakashaye umuntu omthandaza mehlele ehlane kusangasetha abantu futhi rejection uzahlale noNkulunkulu abesethi uNkulunkulu wena ngakubiza wena ngakukhetha ube ngamandla bezothi mthandaza yifi futhi mthandaza iboli sibiswe imthandazo sayithandaza senamandla mhlasilula izandla kuduniswa kuthiwa ngingena emoyeni wami ilizwi lakho salula izandla siseka ama-high school singazi ukuthi senzani kanti usinikeza amandla loNkulunkulu ebona uhambe solahamba ngokwabantu ngabe sesafa ngokwamadimoni ngabe sesafa kodwa sa-investa kusakhanya imthandaza yifi owayithandaza high school yabekwa owayithandaza zophuma high school yabekwa owayithandaza emsebenzini yabekwa ukuthi uhambe malishisa uhambe lukhuphuka besiyodoswa Yo, Kacho. Yo, Kacho. wavuma umntwana kaNkulunkulu olale trophy phone avuka trophy phone ahlule imizuzu emibili nje ethi inkosi ngibonga nje ukuthi nale covid wama nami bonke abantu ababizwa namhlanje futhi bonke babhizi baprepare ama sermons abayiprepare ukuthandaza abalali bonke babhizi bagooglisha ukuze bashumare intshumayelo zama-googling ney'ntshumayelo zama-mentors abo ingabikho iy'ntshumayelo kade bezitshelwa umoya ingcwele akukho ronke ukugooglisha kodwa abanye babususibamba ngezinto ezakhompozwa abanye abantu isizwe esibuhlungu lesibabugadela esibuhlungu sokuthi bonke laba bakhulu emva ukuthi uyamuzwa le ntshumayelo yasibani bani ntshumayelo yasibani bani le ntshumayelo angayizwa siphi isizukulwane sethu esihlala iziphi lezinkonzo zolwesihlanu nomgqibelo kuhlala ngesonto sokuyiwa esontweni insizwa lezi zihlele mhlawumbe ziwu19 intombi nazo zihlele kamambani kuyakhulekwa kuyafundiswa umuzi uphathwa kanjani ebandleni mawusemusha uphila kanjani manje sokwaba istokfela laba bezemva kwethu bafike sesabathula asithandaza insozo namhlanje amadoda namhlanje awathandaza adlala Owayibona indoda elulizandla enkonzweni kukhona umukayo la. Ithi ubani ofana nawe. Uthi ebhekile licwela inyembezi. Awakhozi namadoda.
amagoda amathuna namhlanje awakhonzi kodwa wona ahlele emakomitini yiwo ladosa kanzima futhi abafundisi ngoba awana moya ongcwele anomoya wesonto angeke bafowethu no Mawutho wakhuluma ngeconstitution angakhuluma kuze kuse kodwa ivision nomoya ongcwele dolo lo and kuwesi lento ayikho right lento ngoba amakomiti agcwele amadoda abantu abangathandanga zomama abantu abahlala bekhona enkonzweni bona balemuva kube kenzeka abengena besifazana ngoba besifazana bahlala bekhona enkonzweni nobaba ba home sale bakhona losini bakhona Sunday bakhona amadoda wonke waseba adrive ama truck ayasebenza kuyekhathele ahamba uzibukela ibhola awekho la ku vision kodwa wona ngamele imali zebandla wona ngamele ikomiti wona ngamele umbono noma khonzo wofikelela elulamalungu eminyango ehlala ngaphandle belulumkhaba bekhofa amafoni bonke siza ngaphakathi abanendaba ngoba sebaqedwe ukhona uJesu akavusa amadoda namhlanje azakangena endlini umama ebelele nengane athi baba banofana nawe ngibiyela umngami ngibiyela ingane zami ngibiyela umndeni wami pointing nebhola akukho wrong supporter ibhola kodwa ungakhulumi ama 3 hours ngebhola ungawuspend uNkulunkulu ke ngikwazi ukuyisho lento ngoba bazalela imali abantu besifazana abayingane ngayisho statement ku wrong manje lento yakhishwa umthetho othi 50-50 indoda yabalingana nabesifazana abantu abaningi abazi lento into eyizokuphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu omkhulu uNkulunkulu ukhuluma ubekhuluma kumadoda yes sir amadoda angamlalela owagaxa eminyango kwasalo mama ofresh crisis ngisho imizi amadoda wonke wahlala emzini abuka ibhola yazula ahlala bangana bengonani imizi kadwe womama amadoda wethu yiko ke umhlaba unjena nje uyimesa kwaphambana inkomishi lethu uzothula ivoice ufika abantu besilisa ababhizi nabafana bakhona ngoba bona izinto namhlanje zigqoka nabantu namabhruwabo namatebu no 3 piece lawa zithanda ukuswenka azikhathaleli lutho into enoNkulunkulu noma sezipropose zithatha noma yiphi intombi nezifaka nje phambi kwabo nenemali zama gold diggers ziyofuna imali azifuna uprovide ngoba zonke zifuna ukuhlala noNkulunkulu ziyocela amakhosikazi emthandazweni Nikolazana funa ukusikhumbule abuyisa amadoda enkonzweni konzobona ngikhuluma serious hamba nobona amathuba kushoniwe amadoda wonke amathuba kushoniwe nezinsizwa awabiki inkonzweni usathana uthi awahamba yombi igodi bahlale lapho baphuza izikali baphuza utshwala kanti into right ufuna kwenzele nje amathuba kushoniwe kufanele abomndeni bavuke ngo3 basimbele igodi bona baliqede bese kuthi bonke abantu bomphakathi wasambeni siyamasangweni kesoza uthi uNkulunkulu uthini angabikho hlela amathulelo ukuthi ngiyahamba ngoba yini amadoda efaka ngaka abalekela umnyango abantu besifazana abashoni noma kanjani hamba nobala la emhlabeni abantu besifazane bayashoda ukuba sikholwa nje ngabe sonke sesinabafazi baba u9 ngoba funa bazame manje imfundiso yethu ayivumi senze kanjani abafelokazi amadoda wonke afa emancane ngoba awalitholi ithuba lokungena kule atmosphere bese kusuka upastor athi ngireverse ukufa ngegama lika Jesu awusanisela msangizwe umuntu wami intenza abantu bafeka lula amadoda nezinsizwa ingoba noma kuthiwa kushoniwe noma kuthiwa kunetende awezi kanti uzila ngafani nongezanga nibona nje batendeni igcwala abantu besifazane bathola lamazwi sithi sivala ukufa ngegama lika Jesu sithi many years bese baphila isikhathi eside abesifazane baphiliswa ukuthi basalalela basakhona basangweni